Na kejingyo jingtip halor kejingsa kongreng ki post hakikam assistant executive engineer but assistant engineer hadu saw ne sansnem hakatnat MEECL ka Federation of Khasi Jaintia Garus People minta kasngi kalalet banyakendo yu menteri badai ya katai katnat ushri AT Mondal ban panjing shai no u halor kadaw balai katnat kapinsa kongreng ikitai ki post hadu minta hakapor baki samla kila kendo ya kejingkerdo kam haba pentip shkilat patai kubor hadian kejunya kendo ya menteri presiden rangba kaseng FKJGP uba dandi kongset uloong ba kumbashi spa arpusan teli ki post ki basa kongreng hakatrat MEECL kamshim la pendap hadu minta Henry menteri ula pentip ba ke MEECL kadon jing hakaliang kapisa kabala pensa teng ya kejing pendap iki post nangta uba kongset ulaya thu bakaseng hakajingya kendo bat menteri kala dawa badai ban pendap no kloy yakite ki pos namar ki samla de ki hajar ki sa klem kam ki pos ki bakan pos mo ya kaba kila namar ba katung ni betek ni section pos badan bakan menta kalau mostly 33% kende naki promotion iyo ni naki bril ulang tre ko MCL but the rest sekatu pa yang cut advertise ban filling ki pos tegma ngitip hi benda ka pun hajar no ki kada samna ke jumi ki ba la pendat ya ni jupuri kum ka diploma engineering ya BE engineering te lara ka dan ke Islam na kana ka MCL ban filling ki post ban recruiting ki post kalau ka di duduk bakra ki samna kam tam ya ka age rumah ka di way tinggi kali no ni wan ni wan man kali ba ki kendus non ki uru ba na kalian ka MCL baka di ban hot recruitment mardor no yak ni sanction post ni mau mungkin create post mai de kan ni post ba don pa nama ko bagi iru ka advertisement ni ba ki hot menta ban recruit ki hot on contractual basis te kalau ngi sen ya ba ki post bakan bidan bling hot on contractual te kata ka mai kran kan te nakaliang do minister de pa shibun jigi ba kom kalau menta ka MCL kalau ne very bad shape ama shibun ka hapat siu ke liabilities ne tai tinggi di ibu objek starting department bagi tu post beladan omle ban pendam gitu ni di ben khot modal ban recruit modal iki nah nang taru ko office order jong arja apula ban restructuring ya ka MECL ya ka berkam di computer engineer ini kita itu kan itu ada bentar dalam domain backend ni begini ngai kan baru tenaga yang jauh tu orang sa hot meeting bagi officer di MCL atau sepenting sosial tu banlek kamno yang ini sanction post pendak begini jadi kemasi ci ke ba naga yang kaseng ni hai sarkar ni ba minister ba nashim sting ini kam di ban mordor di ban pendak ini jumlah ke jongi nang kan mentoi kan long 6 tahun kebun balang di kena samna ke jongi bat ka sarkar kalau rumah himdan sudah lebih dari banyak syahmat ya ke bang session ini teksin jam kinshim bat ka information ke ba ini nak ada kaseng iyo ba omde ta MCL tu ndek dan don security department tu kong ko PHE kong building kong water resource ibun di sanction post dari hadu banta conflict di kini minang up anjo feedback apa dikena kadang ba nilak ban address lang yang issue baju po ko maka MCL is in a very bad shape long ba mati pula kebun ke jenglut banyak ke jengyo dia kata ta kasyong ha jeng start dengan dari bro kata karon kan MCL rimba ki employees ki jongki labeling marba ka department ng minister usutu ba bakadon kata pressure huge pressure of less of manpower kumbalong mata marba mata ni kira extend ki jaka nong kontong betul ai like ki nong sosnong ni kumbalong mata kalau kita less manpower te ita hi sibuk ak jeng start dong kasaka belum tahu oma melakukan pendap begini nomor review ke dia bisa demanta pat hari wakam kanya khmat ru la khat on construction business pa ban solve a problem ko jongki le la khat on construction te kalau ko pe ke bas musne gen mo ke jisiu ko barit bat ka bom secure future jongki montage bu la poi ka da pe jing pulie at the age of 26 kin take contractual 6-7 years ka each of the sai bekinyo permanent kinyo shoot mala lapse
Jadi kita kalau sarkar kalau lingba kini ban khot construction ru kadi kawai kai ka ba isne ide kalau wi joki khun samla ka chungi